nesa primeira clase acórdome que puxo únicamente 3 citas e que correspondían a Heidegger, a Rosalía de Castro e, curiosamente para min, de Lorenzo Varela. Eu, que son de Monterroso, pois quedei realmente sorprendido porque puña a un natural de Monterroso ao mesmo nivel que Rosalía de Castro e que Heidegger.